Yes, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV bifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Ni kuri page y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, kuri politike ya Karere ndetse na Dipolomasi mpuzamahanga. Turebera hamwe byose muri rusange gatanu kuri gatanu. Ni mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki 26 Gicurasi 2026. Namakuru ari kwibanda cyane ku kibuga cy'ibirwano ibintu byongeye gukomera hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo. Muri aya makuru munyemerere turebera hamwe byose uko byifashe muri rusange, ubwo birumvikana ko ngomba gutangira mabwira ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kuba twibandaho gatanu kuri gatanu. Byamaze kwemezwa neza ko Burundi bugiye gutera Rwanda ndetse ko bugiye kubikora mu buryo bwa kinyamwuga. Baravuga ko bashaka kubabaza Rwanda ku rwego ngo ruzajye rutekereza Burundi rugatitira. Ariko se kandi gutera Rwanda byakorohera igihugu cy'u Burundi? Ese ni cyo gituma Burundi bukomeje konyegeza intambara? Ni cyo gituma Burundi wazwa ku by'intambara bushoza cyangwa se bushaka gushoza ku Rwanda? Ntibudidibange cyangwa se ngo bihakane aya makuru. Ubundi imyiteguro igeze he? Iri gukorwa ite? Iri gukorwa mu by'ukuri mu bihe buryo? Turaje tubirebera hamwe muri aya makuru tubiveye mu zindi muzingo. Byageze naho umudiplomate w'u Burundi ashimangira aya makuru ndetse anatwenga cyane. Nkaho intambara nta kivuze, nkaho intambara ari ubusabane. Turaje tubirebera hamwe. Tanyarukira muri Uvira, Wazalendo bongeye gukora amarorerwa muri axe za Runingu nyuma y'amasasu yumvikanye muri biriya bice. Ariko kandi aha Uvira biravugwa neza ko abazalendo bamwe batangiye kwamburwa intwaro. Turaje tubirebera hamwe muri aya makuru. Turakomoza ku nyandiko ndende cyane y'amateka, ni nyandiko ndende ku mateka ya Red Tabara mu misozi y'Umurenge. Turabwira muri aya makuru uko Red Tabara yageze muri Kivu y'Amajyepfo, uko yakoranye na Gumino ndetse nuko yaje gushinjwa kugaba ibitero ku banyamurenge. Ni Red Tabara igihugu cy'u Burundi kivuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda, umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi ibintu Rwanda ruhakana rugatera utwatsi. Ni Red Tabara abo kurande gwa coalition bavuga ko ifatanya na M23 ndetse na twirwaneho mu rugamba. Turashe tubirebera hamwe muri aya makuru byinshi muri iyi nkuru cyangwa se mu bikuye muri aya makuru yamaze kuba ashyirwa ahagaragara. Hanyuma umujenerali muri Wazalendo umaze iminsi abitswe na M23 ko yishwe, uyu yongeye kugaragara. Yongeye rero kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga ubwo yagaragaraga ari muzima yishongora cyane. Ninde yagaragaye he? Byagenze bite? Turaje tubirebera hamwe muri aya makuru tubive imuzini muzingo. Hanyuma ikindi nza kubabwiraho muri aya amakuru ni imibare ikomeje gutumbagira yabakomeje kwicwa na Ebola, bakomeje kuba benshi. Ndaje mbabwire ibyari byo muri aya makuru. Hanyuma muze kunyemerera nkuko bigaragara hangaha tunyarukira muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha naho biravugwa ko urugamba rwakomeje kuba magasa hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC gifatanyije na Wazalendo. Iyi Wazalendo rero ikaba iri kurwana inkundura hasi ku butaka ndetse no hejuru mu kirere. FARDC ikaba iri kugenda irasa amabombe adasanzwe. Muri amakuru ndababwira resulta nyuma y'imirwano yakomeje kugenda ivugwa muri teritwari ya Masisi. Tunyarukira no muri Kivu y'Amajyaruguru, turebera hamwe byinshi bitangazwa muri axe za Lubero. Turagarukira muri Warikare turebera hamwe naho uko situation imeze. Ariko ndaza kubabwira ko muri Kisangani hariya ni mu ntara ya Topo, M23 yongeye guca igikuba ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka International Airport. Chisekedi afashe ingamba zikomeye zihutirwa. Imyemerere tubigarukeho gatanu ku kandi. Turanyarukira mu makuru ari kuvugwa hakurya y'inyanja ngari, mbabwire byinshi biri gutangazwa magingaya. Amerika itanze icyo nakwita gasopo ndetse n'umuburo mu by'ukuri mu buryo bukomeye cyane. Ndaje mbabwireho uri wasutese Amerika itangaje iki. Reka tubirebere hamwe muri amakuru. Trump ategetse abari mu biganiro na Iran kwitonda cyane. Turakomoza kuri inkuru itangaje ivuga ko Ubushinwa bwohereje icyogajuru cya Shenzhou 23 mu isanzure. Ndaje mbabwireho rwose aya namakuru tujya kuva imuzini muzingo gatanu ku kandi. Nongere rero mbahe ikaze ndetse mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kwibandira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0784483227 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe no kuduha ibitekerezo cyangwa se gutanga inyunganizi. Hari abasaza, hari abakambwe babazi byinshi bashaka kudusangiza ibitekerezo byabo ku makuru bazi.
no kudusesengurira amakuru aba ari kugenda agarukwaho rwose. Iyo nimero niyo twakiriraho abantu bacu ndetse n'abifuza kujya muri groupe yacu WhatsApp, amarembo arafunguye. Ubwo rero reka kandi mbabwire ko Bwana Mose Rugabo uko yiteguraga, uko yayarundanyaga, niko aje ngo tuyabagezeho gatanu ku kandi. Bwana Mose, umeze ute? Tumeze neza cyane. Umeze neza. Dusubiza abadukurikiye tubavuga ko tubafite amakuru menshi hano kabisa, baharyame. Abantu bacu sinzi niba ujye ubibona ko batajya bahwema kubana natwe. Hari ubwo tugera tukabura views, tukabura abantu, tukabura audience, ariko hari abadukunda baduhozaho umutima. Urabibona ko ntago tujya tubura ngo twiburire. Hari bake baturyamaho. Abo bake rero batatuvaho niyo bikomeye. Nibo nifuza ko mu by'ukuri twakubakiraho, twubaka ikinyamakuru gikomeye gikurikiranwa n'abantu benshi. Hanyuma abantu bagera ku 30 ndashaka ko bigera mu 100 bitarenze mu kwezi kwa 8. Imana ibidufashemo kandi nabo babidufashemo. Ubwo icyo basabwa ni iki? No gusharinga aho hasi ku gaheto, babwire ababo ko rwose biboneye aho bavoma amakuru y'ukura ziri bihuha. Bwana Mose, urabibona ute Uburundi ndetse n'u Rwanda bishobora kwisanga mu ntambara? Kuko ibyatangajwe n'uyu mukambwe w'umurundi turaje tubirebere hamwe n'icyo Minisitiri Olivier Nduhungirehe yaje kuba agarukaho atangaza, asubiza ku byatangajwe n'uyu diplomate w'u Burundi. Bivugwa neza ko Uburundi ntabwo bwigeze buhakana cyangwa se ngo bujye kure y'amakuru ahari yuko ngo bushaka gushoza intambara ku Rwanda bufatanyije na FDLR igizwe hanini n'abasize baye ku Rwanda muri genocide yakorewe abatutsi. Ubwo ngubwo ibyatangajwe na Nduhungirehe akomeze ku byatangajwe na Ambassadeur Terence Ntahiraja, nibyo nshaka ko tugarukaho muri aya makuru. Reka mbanze nkubwire ikiri kuvugwa amaginga cyangwa se ikiri gutangazwa amaginga ya Bwana Mose Rugabo. Tubaze iminsi tubabwira imyiteguro. Ubundi intambara M23 iri kurwana mu gisirikare cya Kongo, igisirikare cya Kongo gifatanyije na Wazalendo, FDLR ndetse na FDNB cyangwa se igisirikare cy'u Burundi, ndetse n'abacancuro barimo ni benshi cyane. N'abacancuro. Noneho ariko ubwo twabwira tuti ubundi ubwihisho cyangwa se uburyamo bushyushye Kongo yahaye FDLR n'u Burundi nuko byagenze. Impamvu nyamukuru yihishe inyuma yo gushyigikira FDLR bigakorwa na Kongo bigakorwa n'u Burundi, twarabibabwiye ko ntabwo ingana ururu. Barashaka gutera u Rwanda. Ndayishimiye yagiye anabyivugira ati tuzaca mu kibira, ati tuzaca mu Kirundo, actually niko agiye avuga, ariko nawe arabizi ko ibyo yagiye atangaza yabivuganaga urwikekwe cyane. Icyagije gukurikiraho twagiye twumva inkuba zagiye zikubita mu kibira, mu ishyamba rya Kibira, twumva ngo inkuba yakubise mu kibira. Nagiye ubyumva se? Inkuba yakubise abarenga 100. Inkuba zarakubise mu kibira biratinda. Yego. Mu bikorwa bya gisirikare biteye amakenga byagaragaye cyane mu burengerazuba, cyane cyane hano mu ishyamba rya Kibira riherereye muri komine buriya ni muri komine Bukinanyana. Ni mu burengerazuba bw'u Burundi kuva mu ntangiriro za Gashyantare uyu mwaka 2026. Aha ngo hakomeje kubera nakwita ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe byakomeje guteza impungenge nyinshi mu baturage, kuko ishyamba rya Kibira rihuza u Rwanda n'Ikibira ku ruhande rw'u Burundi, ikaba Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda. Yego, urumva ko ni ishyamba rinini rifite ubwihisho budasanzwe. Aho rero ryitwa Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda, rikaba Kibira ku ruhande rw'u Burundi, rifite akamaro gakomeye mu bya gisirikare buriya. Noneho ujya wumva mu operations ingabo z'u Rwanda kuko ziharindira umutekano cyane. Noneho byagiye bivugwa ko ku ruhande rwa Kibira rw'u Burundi nyine mu ishyamba rya Kibira hari imyiteguro cyangwa se imyitozo yagiye hakorerwa y'ingabo z'u Burundi, FDNB, FDLR na bamwe mu batoranyijwe mu ba FRDC. Imyitozo yabaga irimo ba FLN, ego, ndetse n'indi mitwe nyine urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'icyitwa P5. Iyo mitwe rero yatozwaga n'aburuhu rwera, urabyibuka? Yego. Muri Werurwe rero nyuma y'uko byo nimaze iminsi bivugwa ko muri Gashyantare hakozwe imyiteguro idasanzwe, hakozwe icyitwa imyitozo cyangwa se training zidasanzwe. Twaje gukurura amakuru ko ari imyiteguro bari kwitegura, bari kwiga nyine bitegura uburyo bazaga ibitero ku Rwanda. Byarangiye twumvise ko hano mu Kibira cyane cyane muri Mabaye nyine mu ndiri ya FDLR mu nkambi itorezwamo abitegura gutera u Rwanda, inkuba zageze gutya zikubita zisya zitanzitse.
zirashwanyaguza niko nabivuga ni inkuba ngo zitagira amazi naho ze mbona babivugaho nta buryo babihamya noneho izo nkuba zarakubise zikubita aba FDLR bagera kuri 42 zikubita abadede bagera ku 159 zikubita abarimu b'Abatanzania bagera ku 10 nabo bari bavuzweyo zikubita abacancuro batatu b'uruhu rwera zikubita abarimu b'Abarundi 20 aba bose ngo basanze shitani ngo harakabaho inkuba ihora irinze u Rwanda uwatangazaga aya makuru niko yavugaga avuga ati rwose ni mushaka n'amafoto ya mayiti zibi bisimba ndaje nzibereke twamuburiye irengera icyo gihe ntago yigeze yongera kubitangazaho cyangwa se kugira icyo bivugaho ariko byagaragaye ko nta tangazo u Burundi bwasohoye cyangwa se abarebwa ko ni inkuru bigeze batangaza bavuga ko wenda ukatari ukuri ariko hari uburyo hari ama operation agamije kuburizamo ibitero bibi ku Rwanda ndetse n'imyiteguro yo kugaba ibitero ku Rwanda ayo ma operation mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubyange cyangwa ubyemere birashoboka ko yaba hari ariko noneho Uburundi by'umwihariko nk'imbonera kure n'abarwanya bavuga ikinyarwanda kwitoza kwitegura kwisuganya bamaze iminsi bava Bujumbura ubwo ni bamwe mu batarapfuye nyine basoje imyitozo amahoro bagiye Bujumbura bahabwa amahugurwa noneho mu buryo bwo kuganirizwa atari kwiga kurasa cyangwa iki ariko icyabaye kibi nuko basanze ibikoresho ngo bari kwambukana binjira muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo ngo byarahiriye hariya muri campus hariya mu bujyi wa Bujumbura birangira batashye amaramasa cyangwa se binjiye mu biri Kongo amaramasa bivuga ko bazanye ibikoresho gakondo abagize P5 cyane cyane yakayumba nyamwasa na ziriya mbonera kure z'u Burundi aka kanya bari kurwana mu bice bya Uvira mu bice bya hariya ku ndondo ya Bijombo ibikorwa bakorera abaturage twagiye tubigarukaho ariko noneho imyiteguro yo gutera u Rwanda iri ku rundi rwego ndagira amabwizo kuri ko ni imyiteguro bivugwa ko nta kindi igamije uretse kwandagaza cyangwa se kwarira ku Rwanda ku buryo bukomeye twabwiye uruhare rw'igihugu cy'Ububirigi mu myiteguro yo gutera u Rwanda n'ukora ubutegetsi buriho ngo ashaka gufasha FDLR kwicaza mu rugwiro twabibabwiyeho Ububirigi nubwo byatangazwaga ariko Maxime Prevot ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi akaba na minisitiri w'intebe wungirije yaje kubihakana avuga ko atari ukuri ko ari ikinyoma cyangwa bibusa ko Ububirigi abavuga aya makuru ngo baba bagamije mu by'ukuri kubanisha cyangwa se kuryanisha u Rwanda n'Ububirigi bashaka ko ibihugu bikomeza gucara umubano murabizi ko bitakicana waka ubwo nagira ngo mukanya utubwire ibitangajwe na Nduhungirehe tutirengagije ko Ububirigi muri uyu mugambi bumaze bwemereye coalition drone zigera ku 5,000 izijya kuri 500 deja zamaze kumenwa na helicopter hariya cyangwa se kudeployingwa na helicopter hariya Bujumbura urabizi ko byabaye ngombwa ko nyuma y'uko Ndayishimiye atari yizeye ababitsi b'ibikoresho bimwe yabijyanye Gitega urumva ndetse uyu mugambi wo gutera u Rwanda si wazalendo gusa cyangwa se si FDNB gusa si FARDC gusa havugamo n'abanyangola Tanzania ndetse n'abanyafrika y'Epfo none nshuti muvandimwe uyu mugambi wavuzwe kenshi uyu mwaka waranzwe n'inkuru z'imigambi misha y'u Burundi ku Rwanda tubwire ejo bundi twumvise inkuru yuko umuhungu wa Juvenal Habyarimana yari Bujumbura nta kindi cyaganirwagaho uretse gutegura uburyo batera u Rwanda yageze naho yerekeza mu bice bya Pinga muri Warikare ajya kuganira na FDLR nubwo ngo yarakubitiweyo n'inkuba itagira amazi agomba kuba umuyobozi wayo kandi bari kumutegura ubona ko kuza kuri tere buryo bwabyo bigaragara ko ni inkuru ubwayo yiyemeza bikagaragara ko umugambo hari kandi ukomeye yego ubwo rero ndagira ngo uhite ukubita ubangura tubwire minisitiri Nduhungirehe yabikomojeho avuga ku magambo y'uriya mu diplomate w'u Burundi wateguje ibitero ku Rwanda avuga ko atari inkuru yo kurebera minisitiri Nduhungirehe ati iki bwana Mose Rugabo minisitiri Nduhungirehe ati yagaragaje ko amagambo yavuzwe na ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi uwitwa Taras Ntahiraja yo gushyigikira amakimbirane yo gutera u Rwanda ateje impungenge zikomeye yabigarutseho kuwa 24 Gicurasi 2026 akomoza ku magambo yavuzwe na ambasaderi Ntahiraja wahaye ishingira ibitero avuga ko bigomba kugabwa ku Rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru ambasaderi Ntahiraja yagaragaje ko ntacyo gutera u Rwanda bimutwaye nyuma y'iminsi aya makuru avugwa ku Burundi
bivuga ko ngo Burundi bwaba buyoboye umugambi wo gutera u Rwanda burimo bufatanya n'aba FDLR basize bahekuye u Rwanda. Ubwo rero urumva ko ntago yabashije kuba yaceceka yaravuze ati ibi bintu ntago ari byo kuba twarebera gutyo gusa. Urabizi ko n'umugabo utajya aripfana buriya kandi buriya ngo iyo umuntu avuze ntumusubize abandi bakeka ko wenda wanemeye ibyo yavuze. So urumva ko ndungire yaravuze ati akomoza ko byatangajwe n'uyu mu diplomate ati kumva ko u Rwanda rwaterwa n'abarwiye amakuru ati kumva ko u Rwanda rwaterwa n'abarwiye amakuru izo ngorane ruri guteza mu karere hari igitangaza cyaba kirimo. Uyu mu diplomate yavuze ko hari abanyarwanda bahunze mu 1994 na gatandatu agaragaza ko ngo batazareka guharanira igihugu cyabo kugeza ku iherezo. Uyu Terence Ntahiraje ne watangazaga ko impamvu cyangwa se asa nk'ubagarira umugambi ko hari avuga ko ngo hari abanyarwanda bahunze igihugu bashaka kukisubiza. Ubwo birumvikana ko rero yavuze ko abo bahunze ngo batazareka guharanira n'ubundi kwisubiza igihugu ngo bahunze bagiye bahunze. Aravuga ko ibi cyangwa se yavuze ibi ariko yirengagije ko stati y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva muri 59 kugeza muri 98 yarangiye ku 31 ukuboza 2017. Ngira ngo urabyumva neza. Uburyo ubwo rero mu buryo buziguye yumvaga ko abo yitaga impunzi ari abajenosideri bahunze u Rwanda bahunze ubutabera bakaba bakiri kwisuganyiriza mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu Burundi ngo mu by'ukuri bazagaruke guhirika ubuyobozi bw'u Rwanda nk'uko nabo ubwabo bavyigamba. Agira ati abanyarwanda kuri abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yabo bakwitegura ko bashobora guterwa nabo birukanye b'abanyarwanda. Yego nuko uyu minisitiri yavugaga. Hanyuma minisitiri Nduhungire rero yaje amuvuguruza cyangwa se agira icyo bitangazaho. Yavuze ko uyu mu diplomate azi neza amagambo n'amahame ya diplomasi. Uriya mu ambasaderi w'u Burundi mu bwami bw'Ububirigi nubwo asobanukiwe amahame agenga diplomasi ariyemeza ntacyo yikanga avuga ko ari amagambo rutwitsi. Ego ni muri ubwo buryo rero. Hanyuma ariko nkuko nabibabwira cyangwa se nabikomozaho yibasira igihugu cy'igituranyi nkuko minisitiri Nduhungire yavuze ati ambasaderi w'u Burundi mu bwami bw'Ububirigi nubwo asobanukiwe amahame agenga diplomasi ariyemeza ntacyo yikanga akavuga ari amagambo rutwitsi yibasira igihugu cy'igituranyi yizeza gufasha mu gutera umutwe w'iterabwoba wa genosideri mu by'ukuri wabaga ko agaragaza neza ko Uburundi buri proud yo kuba bwatera u Rwanda. Ibigaragaza ko mu by'ukuri iyo gahunda ihari. None bwana Mose ngira ngo nawe urabibona ko Burundi butigeze butera utwatsi bivugwa cyangwa se bibushinjwa. Ikigaragara ko uyu mugambo uriho ariko si uko biza u Rwanda rwiteguye rute kuba rwakumira ibitero bya coalition aho byava bikagera. U Rwanda rwo nta gishya kirimo ngire ngo mu magambo yagiye avuga kenshi n'abavugizi ba guverinoma y'u Rwanda kenshi bagiye bagaragaza ko ibyo rwose barabizi kandi nta kikango gihari bahora biteguye. So urumva ko rero kuba Burundi bwabwo butavuze bati twitandukanyije n'uyu mu diplomate wacu en plus umuntu ambasaderi mu gihugu gikomeye nk'iki ngiki cy'Ububirigi ni umuntu ubutoroshye kuba yavuga ijambo gutyo ntago burya biba bipfuye kuba gutyo. Ababizi neza ko ari gahunda ya guverinoma. Ubwo ariko nge nasoza inkuru mbabwira nti nababwira iki. Umunyarwanda yaravuze ati nababwira iki. Ati agapfa kaburiwe ni ati agapfa kaburiwe ni iki nyaboneka ngo ni impongo kandi ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa Rwanda ruzira umwaga. Yes, reka twinjire no ku kibuga cy'imirwano nshuti tubabwire byinshi biri gutangazwa by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Duhereye mu bice bya Uvira bwana Mose Rugabo tubwire Uvira hongeye kumvikana amasasa ariko benshi bavuze ati se ni M23 ikoza advance. Dusomera iyo nkuru tubwire byagenze bite byaturutse ku kirusaku rw'amasasu rwumvikanye Uvira mu ijoro ryo ku cyumweru kira kuwa mbere ryari risobanuye iki iryo sasu ryumvikanaga cyangwa se amasasu yumvikanaga. Makuru avuga ko abawazalendo boherejwe ahitwa Iruningu mu kavuyo ndetse ubona ko nta mutekano wari uhari.
aho ngaho rero byatumye abaturage bakomeza bahunga iryo hohoterwa ryabo. Urabizi ko abazarendo buriya ntago bagenzwa na kamwe. Bivuga ko mu baba boherejwe muri iki gice harimo n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR. Urumva ko ni ibintu biri guteza ikintu cy'ikikango mu baturage. Bivuga ko abenshi bagiye banahunga, ariko ni imirwano kuko ntago umuntu buri yahunga nta kintu ahunga. Iyi gahunda yo kwimura abo barwanyi yatangiye kuva mu gitondo cyo ku cyumweru tariki ya 24, aho amakuru ava mu baturage n'andi masoko yo muri ako karere avuga ko imodoka n'ibindi bikoresho bya gisirikare byoherejwe kubajyana ahitwa Iruningu mu rwego bivuga ko ari ugukusanya no kongera gutunganya ibikorwa by'ihuriro gutunganya ibikorwa by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa baryo. Yego, hanyuma Uvira tutaravayo, urabizi ko igisirikare cya Kongo kiragenzura Uvira hafi ya yose. M23 iri ahitwa hano Kamanyola niho yafungiye ibirindiro. Murabizi ko mu minsi ishize yarekuye Ruvungi, irekura Kaunambo, irekura Luberizi, Bwegera, Mutalule, irekura gace ka Sanje birimo n'uduce turimo igisirikare cya Kongo. Ariko ni route nationale numero 5 bigaragara ko M23 izi neza iby'ubugizi bwara biri gukorerwa muri ibyo bice, kandi kigiye cyose ishatse yakwa advancinga. Nubwo benshi bavuga ko M23 itebereye umujyi wa Uvira kubera itegeko ry'abahuza, ariko biragaragara ko coalition iri kugenzura ibyo bice by'umujyi wa Uvira ni coalition iri gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bihangayikishije cyane. Hanyuma tutarava Uvira, ubwo ku munsi w'ejo havuzwe uruzinduko rwa VPM cyangwa se Vice Prime Minister ushinzwe ingabo. Uyu rero yari kuva ku cyumweru yari hariya muri Uvira mu ruzinduko rugamije gusuzuma uko umutekano uhagaze ndetse no gukurikirana ibikorwa bya FARDC bya nyuma y'amezi hafane abarwanya ba M23 barekuye umujyi wa Uvira. Nkuko rero byatangajwe n'ishami rishinzwe itumanaho Igikuba ngandi ya vita ngo ajyanye n'itsinda rinini ry'abasirikare bakuru ba FARDC, aho yageze ku kicero cy'ingabo zikora muri Uvira ku munsi ku cyumweru yitabiriye inama y'isesengura ry'umutekano y'akarere ka 33. Muri iyo nama bavugaga ko umutekano utifashe neza kuko haragamijwe kureba uko uhagaze muri rusange, nubwo hari ahantu hakiri ibibazo by'umutekano, ariko bo bavuze ko ngo hari ukuntu rwose ibintu byagiye bijya mu buryo. Nyuma y'iyo nama yanasuye ikigo cy'imfubyi ngo cya Charlotte gifasha abana benshi barimo imfubyi z'abasirikare, anabasezeranye ubufasha. Nyuma y'uru ruzinduko muri Uvira biravuga ko Igikuba ngandi ya vita yahise yerekeza hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko naho agiye kuganira ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, dore ko ngo nyuma y'ijoro rye rya mbere mu mujyi wa Uvira, nubwo mu nkengero zaho muri iryo joro hari humvikanye imirwano ya hato na hato, Vice Prime Minister w'ingabo za Kongo akaba na Minisitiri w'ingabo Igikuba ngandi ya vita, uyu rero yego yaje kwerekeza i Bujumbura ni murwa mukuru w'u Burundi. Bivugwa ko yagiranye ikiganiro na mugenzi we w'u Burundi Vice Prime Minister ariwe Marie Chantal Nijimbere. Niwitega ibindi ntibambaze n'imyanzuro cyangwa se ibyaganiriwe hagati y'abo bombi cyangwa se bigomba kuganirwaho, ubundi bari ibiganiro birebana n'ubundi n'ibibazo by'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi mu rwego rw'akarere gakomeje kurangwamo ibibazo by'umutekano cyangwa se imikoranire hagati ya FDNB na FARDC. Niyo ngingo ibiri nyamukuru muri ibiganiro, nizere ko hanga hano naho byumvikana cyane. Yego. Biteganyijwe ko kandi impuguke z'impande zombi izakorana imirimo yo gusuzuma no gushimangira ubufatanye bwa gisirikare ku ngabo z'u Burundi zikorana n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Mu bice bya Mikenke, Runingu, Bidegu ibitero bya drone birakomeje, ariko abakunzi bacu n'ukuri ni banyemerere tubanze turebire hamwe uko ibintu byagenze muri access hariya Bangoka Ikisangani. M23 amenye ko yaciye Igikuba Kisangani mu ntara Copo cyane. M23 mu ijoro ryo ku cyumweru yagize itya ikubita cyangwa se igaba igitero gikomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha ni ikibuga cy'indege cy'ingenzi cyane mu burasirazuba bwa Kongo.
ni ibikorwa bivugwa ko byari karahutaka byari bya M23 ya operation idasanzwe yifashishijwemo drone byumvikana ko igitero kandi cyashenye ngo intwaro yo mu bwoko bwa D-4 yarindaga ikirere cya Congo yari iri kuri kiriya kibuga. Hanyuma amafoto yashyizwe hanze urayabona ahangaha uburyo rwose iyi ntwaro yangiritse bikomeye nyuma y'icyo gitero cyabaye nyuma y'igihe kinini. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo rikoresha ikibuga cy'indege cya Kisangani nk'ikicaro gikuru cy'ibikorwa byo mu kirere, cyane cyane ibitero bya drone n'indege z'intambara byibasira ibice bituwe cyangwa se bigenzurwa na M23. Ubwo rero biragaragara ko byari bikomeye cyane. Yes, andi makuru avuga ko kiriya gitero cyasize iki kigo cyangwa se ikibuga cy'indege kigabweho ibitero biri ntabwo ko byari bikomeye cyane ko ngo byasize iki kigo kibashije kuba cyahagarikwa, ndetse abasirikare benshi bo mu ngabo za leta ko babashije kuba bakitaba Imana. Abasirikare benshi nakiriye ku munsi w'ejo ntabwo rero nabwiye abantu bacu umubare w'abasirikare bivuga ko bishwe, biravuga ko ngo bagera kuri 28 aba FARDC ngo hapfuye ubundi Kisangani ahangaha. Niho wumva ibitero byagabwe muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi y'Umurenge ndetse n'ibigabwa muri Kivu ya ruguru. Ibyinshi bari ibya drone zituruka hano za Kisangani. Yego. Hari n'ibindi bituruka Bujumbura naho barye bari menge kuko M23 birasa nkaho yahagurukiye kugaba ibitero. Ubushize byaravuzwe ko hari abakomando bagabye ibitero Kisangani mu ntangiriro z'uyu mwaka, ariko byaje no kwemezwa na M23 ko abahungu bayo rero bagira gute bakoze ku dutendo. Aka kanya nago M23 irabyemeza cyangwa se ngibihakane, ariko biragaragara ko yari operation idasanzwe. Biravugwa neza ko ubu ngubu nkuko bivugwa ahangaha ibi bitero byari koroje cyane kuko ngo byishe n'abacancuro bagera kuri 6, harimo abafaransa 4 aburuhu rwera. Amakuru arangira avuga ko abafaransa 4 basize ubuzima n'ababirigi 2, abo ku ruhande rwa coalition 6 bakomeretse, 28 nibo bahasize ubuzima ku ruhande rwa coalition. Byasize inkomere nyinshi cyane zijyanywe kuri hospital iri hariya hafi ikibuga cy'indege cya Bangkok International Airport. Hano ku muhanda route nationale nimero 4 ujya Bunia na Zaituri. Ni bisho byegeranye cyane n'ikibuga cy'indege, ahantu hari ibikorwa remezo birango Tshisekedi ngo yarahubatse cyane. Hano mu nyengero za clinique universitaire de Kisangani hagaragaye rwose ambulance iri gutunda icyo nakwita amayiti n'inkomere zari zakomerekeye hariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Aka kanya ndagira ngo ubwire ko ikibuga cy'indege kirafunze, ndetse biravugwa neza ko Kisangani airport nta ndege yava ikinshasa ngo ijye Kisangani, nta niyava Kisangani yerekeza ikinshasa. Hasenyutse bifatika. Hasenyutse urebye amafoto hangiritse. Ibi kandi bibaye ni nyuma y'igihe gito cyangire ngo ni iminsi nk'ibiri ingabo za leta zimaze iminsi izarakabisha ibitero bya drone ku bice M23 igenzura, birimo ibimaze iminsi byibasira igice cya Minembwe. Gusa mu minsi birishize zanagabye igitero gikomeye cyane mu duce dutoye cyane, harimo uduce twa Rubaya, uduce twa Rumangabo, ngire ngo niho hari igisirikare ahi birindiro bikomeye cyane by'uyu mutwe wa M23. M23 cyariza abahungu. Ni ibitero bikunze guhitana kandi ubuzima bwinshi bw'abaturage, ndetse mu minsi yashize abarimo Lieutenant Colonel Wiringoma wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 yabashije kuba yabigwamo, ndetse n'umufaransa-kazi Karine Buseya wakoraga mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rya UNICEF gita ku bana. Ubwo urumva ko kuba hagabwa igitero kuri iki kibuga cyahagurukiraga izi drone ni ikintu rwose cyaje gike. Abi Bujumbura nabo barye bari menge nicyo navuga. Hanyuma bwana Mose Rugabo muri teritwari ya Masisi hari muri Kivu y'Amajyaruguru, mbere gato biko tubabwira byinshi ku mutwe wa Red Tabara tugarutse muri Kivu y'Amajyepfo gato. Reka mubwire ko umutwe wa M23 uratangaza ko byibuze abantu 10 biciwe mu bitero byagabyigwe n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo mu bice byo muri teritwari ya Masisi na Warikare. Bikavugwa neza ko nkuko M23 ibishyira mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka mu bya Politike, yavuze ko ibyo bitero byabaye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere ahagana amasaha ya 4 z'ijoro, aho ku munsi w'ejo rero amasaha ya 4 z'ijoro itsinda rinini ry'abarwanyi ba FDLR rifashijwe n'imitwe ya Wazalendo ryagabye igitero gikomeye kandi cyateguwe
ku midugudu ya Malemo ndetse na Kalembe iri hagati ya Masisi na Warikare. Imirwano mwumvise ejo hagati ya Masisi na Warikare ni imirwano n'ubundi ifitanye isano n'ingi ya Malemo muri Kivu y'Amajyaruguru yasize ihitanye abaturage batagira ingano. Bikavugwa ko nkuko Kanyuka yabitangaje yavuze ko muri Malemo abaturage 7 bishwe. Ugera kuri 7 bashije ko bakicwa, ngire ngo urabona ko ni ibintu bite inkeke nanone mu baturage. Ibitero akenshi ndetse n'abandi 3 bakomeretse bikomeye. Ibitero usanga akenshi bigabwa ahantu hatuwe, ahantu rwose ubwa ko ari ahantu ha gisivili. Imurenge inyandiko Minembwe Capital News yakoze ishingiye ku buhamya bw'umuntu wabaye hafi y'ibikorwa, azi neza bamwe mu bayobozi bakomeye b'icyo gihe barimo Shyaka Nyamusaraba. Ubwo twinjiye noneho reka ndatubisobanure neza babyumve. Ni inyandiko ndende pe. Ndetse n'ibyo ngombwa twe turayicamo kabikora ko ni ndende ishobora kudutwara iminota n'tubagezeho n'andi makuru. Ariko ni inyandiko ikomoza ku mateka ya Red Tabara mu misozi y'Umurenge, ivuga uko Red Tabara yasesekaye muri Kivu y'Amajyepfo, ivuga uburyo Red Tabara yinjiranye mu mikoranire na Gumino y'uwitwa Nyamusaraba, ndetse nuko yaje gushinjwa kugaba ibitero kwa Nyamurenge. Yego nibyo nshaka ko tugaruka kuko hashize imyaka myinshi uyu mutwe cyangwa se ihuriro Red Tabara mu by'ukuri n'izina rinini hari muri Burasirazuba bwa Kongo ndetse no ku mutekano w'u Burundi. Ubwo rero ryabaye kimwe mu byakunze kuvugwa cyane mu bibazo by'umutekano byose Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane imisozi y'Iminembwe hari ya Murenge n'ahandi hatandukanye. Ubwo rero havugwa umutwe wa Red Tabara cyane, dore ko coalition ivuga ko uyu mutwe ufatanya na M23 ngo na twirwaneho ngo ndetse n'u Rwanda. Nyamara amakuru n'ubuhamya by'aba bizi neza baravuga iki? Baravuga ko hari benshi bemera ko uyu mutwe wageze muri Kivu y'Amajyepfo utarufite umugambi wo kurwanya abanyamurenge, ahubwo ko ibi bintu byagiye bihinduka bitewe n'imikoranire y'imitwe yitwaje intwaro, ibikorwa bya bamwe mu bayobozi b'imitwe yitwara gisirikare ndetse n'inyungu za leta. Inyandiko Minembwe Capital News yayikoze ishingiye ku banyamurenge, ku buhamya bw'umuntu wabaye hafi y'ibikorwa, azi neza bamwe mu bayobozi bakomeye b'icyo gihe barimo uwitwa Shyaka Nyamusaraba uyoboye uyu mutwe wa Gumino. Ubona ko ni inyandiko ndende. Ubwo rero nabuze mbona ngo nyuma y'igeragezwa rya kudeta ryabaye mu Burundi mu mwaka wa 2015 hageragezwa guhirikwa ku Petro Nkurunziza, ivuga ko iyi kudeta yapfubijwe na FDLR. Ni igeragezwa ngo rigamije guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza muri 2015 ngo abasirikare benshi b'Abarundi bahunze igihugu, bamwe muri bo bahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banyuze mu nzira zigiye zitandukanye. Nk'uko ubuhamya bigaragaza rero abo binjiye muri Kongo banyuze mu nzira ebyiri zikomeye. Yego, abambere ngo banyuze mu nzira y'ikiyaga cya Tanganyika berekeza ahitwa Ikabembwe, ni muri Bidogobo Bibogobogo mu mbabarire ni muri teritwari ya Fizi. Ngabandi kandi bambutse banyuze mu kibaya cya Ruzizi berekeza ahitwa Kiryama muri Rulambo ni muri teritwari ya Uvira. Icyo gihe abarwanyi bari batarahurira hamwe kandi ni bari bafite izina rimwe, bari abantu bahuje ikibazo ku butegetsi bw'Ibujumbura. Bumvaga kimwe impamvu bagomba guhirika ubutegetsi. Icyo gihe rero abarwanyi bari batarahurira hamwe kandi mu by'ukuri ngo ntibari bafite izina rimwe, bari abantu bahuje ikibazo cyo guhunga ubutegetsi bw'Ibujumbura nk'uko wari ubivuze. Ubwo rero ngo abageze hano ahitwa ngo ni Kabembwe ngo bari bafite imbaraga za gisirikare zigaragara, kuko ngo bari bafite imbunda nyinshi zigezweho, amasasu n'ibikoresho bya gisirikare bikomeye bihagije, mu gihe abageze mu Kiryama hano ku Kiryama ngo bari bake cyane kandi badafite ubushobozi buhagije bwo gutangiza umutwe ukomeye wa gisirikare. Urumva ko niyo yabaye imbogamizi kuri bo gusa nta kindi. Amakuru rero atangwa n'uwabaye hafi y'ibikorwa bya gisirikare avuga ko abarwanyi bagerageje ngo bagejejwe muri ibyo bice banyushijwe mu nzira zari mu by'ukuri ngo zagenzurwaga na FARDC, ngo byatumye benshi bashidikanya ko hari bamwe mu bayobozi bo muri leta ya Kinshasa
babigizemo uruhare mbere y'uko Red Tabara ihura na Gumino rero ngo hari amakuru mu by'ukuri yigeze gutangazwa n'umuntu ngo wageze aho abarwanyi bari ikabembwe mu bibogobogo ababwira ko abanyamurenge batangiye kwicwa n'imitwe ya mayimayi mu minembwe n'ahandi ngo kubera ko muri abo barwanyi rero harimo abatutsi benshi ayo makuru y'abakoze ku mutima bahise bazamuka berekeza mu bijabo aho basanze Shyaka Nyamusaraba horo ufite ibirindiro bikuru bya Gumino icyo gihe rero ngo abaturage benshi b'abanyamurenge babonye abarwanyi nk'abashobora kubafasha guhangana n'ibitero bya mayimayi ubwo ni mayimayi zihe nyaboneka ni mayimayi ya Kutumba nabo bita Biloze Bishambuke izina rigoye n'indi mitwe yari imaze igihe yibasira imihana y'abanyamurenge urumva ko bakoze igisa nka coalition kandi babasha kugiha izina ariyo ryahindutse Red Tabara oya ahubwo izi coalition za mayimayi nizo zavuyemo wazalendo wazalendo murabakunda igihugu kurusha abandi ego Red Tabara ahangaha yamaze amezi hafi 5 mu bijabo ikorana bya afi na Gumino ya Nyamusaraba byaravuzwe ariko nubwo mbere bakoranye neza ibintu byaje guhinduka mu buryo butunguranye habaho icyo nakwita gucikamo ibice hagati yabo urabona ko ubu ngubu n'ubundi barakorana tugatubangiremo gato ya ku mateka y'ukuntu Red Tabara byagenze ijya kuba yahunga igihugu cy'u Burundi yaje iri mu mitwe ibiri ariko ubu ngubu bisa nkaho byivanze urabona ko ibitero bigabwa na coalition ni ibintu biri ubona ko bakiriye ikintu bita nka groupe y'ubumwe ubona ko biteje ikibazo ku banyamurenge batuye muri Birabe bice no mu mihana yabo birwa babarasa ibitero yes hanyuma wa mu generali wamubonye angaha nawe nturi umwe mu bantu ahubwo sa imbabazi ni umwe mu bantu batangaje ko yaba yapfuye amakuru yaravuzwe yitwa Obedi Ngabo Patrick we yise general ariko ni autoproclame ntago yari koreye repeat uyu muntu ni general wowe urabona di generali wowe amaso ameze nk'ayanjye arimo amata menshi ntabwo yaba generali uyu ntabwo yaba generali ntabwo ijisho ryahiye yego uyu ni generali Ngabo Patrick urasa nk'uyu muzarendo nyaboneka ko witutse zingase nk'abazarendo Obedi Ngabo avuga ko ari generali umutwe wa Wazalendo ukorana na FARDC hamaze iminsi nk'itatu havuzwe ko yishwe na M23 ndetse n'abayobozi ba M23 bamwe bagiye babitangaza uyu rero avuga ko atarapfa nkuko byatangajwe na bamwe mu bayobozi bo muri M23 avuga ko akiri muzima adashobora gupfa atarasohoza ubutumwa nyuma y'uko kwa gatatu nibwo byari byavuzwe kwa gatatu cy'cyumweru dusoje twasoje nibwo hagiye hanze amakuru yavugaga ko uyu general Obedi Ngabo Patrick yishwe n'ibitero bya AFC M23 Guverineri Manzi Willy wungirije wa Kivu ya ruguru mu buyobozi bwashyizweho na AFC M23 kwa gatandatu yari yavuze ko rwose kuri uwo munsi ati ni isi nziza cyane idafite abitwa General Obedi asanze Ruhinda asanze Mudacumura Kirimwami n'ibindi nibyo byatangajwe na Guverineri Manzi Willy Ngarambe ku ruhande rwa M23 noneho amakuru y'urupfu rwa Obedi Gad General Gadi General Obedi Munamubarira yari yanagarutsweho yego aya makuru yaragarutsweho n'umunyamakuru Steve Wembi ukurikiranira hafi ibera muri Burasirazuba bwa Kongo uyu munyamakuru yavugaga ko we avuga ko amakuru mu by'ukuri atandukanye yemeza ko General Obedi Ngabo umwe mu bagize ihuriro riharanira demokrasi CRD yishwe kwa gatanu ubwo yari mu mirwano noneho mu butumwa bwe rero Steve Wembi yagize ati amakuru aturuka mu nzego zitandukanye z'umutekano Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa avuga ko General Obedi Ngabo umwe mu bagize itsinda ry'abaharanira demokrasi CRD yishwe kwa gatanu mu mirwano uyu rero Obedi Ngabo mu butumwa bwe yatambukije bw'amashusho rwose bwagiye hanze ku munsi ku cyumweru nyomoje aya makuru y'urupfu rwe avuga ko akiri muzima urabona cyangwa ni umuzimu we abantu benshi bavuze ati se ni ibiki nubwo mbere M23 atangaza ko yishe umuyobozi muri FDLR na Wazalendo bikagaragara ko akiri muzima yego ubwe akomeza agira ati abavuga ko napfuye barabeshya mpanganye na AFC 23 iteza ibibazo Kongo kandi igihe kigiye kugera igihe nikigera kuko natwe uzaba umunsi ku isi nk'ishyamba sinzi ahangaha banza habaye ati ni mu gihe uravuga ko ati igihe nikigera yego nzapfa kuko natwe
kuko ntawe uzaba ku isi nk'ishyamba. Yego, ntawe uzatura nk'ishyamba. Okay. Ibijyanye n'hagati ntawe utura nk'umusozi. Ni mu gihe imirwano ikomeje guca ibintu hagati y'impande zombi hafi ya Rubaya, ahasanzwe hari ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya bikungahaye cyane. Hanyuma Obedi ntago yapfuye nyaboneka. Ubwo arirekarana. Ariko FARDC nayo yabitse General de Brigade Bernard Byamungu Maheshe. Muri no misi hari amakuru menshi kabisa dukwiye kujya tubanza tugakorera ubugororangingo. Ubwo rero mbere ko twerekeza kurya inyanja ngari twa updating amakuru ajyanye n'icyorezo cya Ebola muri Republika Demokarasi ya Kongo ageze he bwana? Yes, hano hari andi makuru ariko noneho yibanze kuri Afrika y'Iburasirazuba muri rusange. Bivuga ko abarenga 120 bamaze kuba bahitanwa n'iki cyorezo cya Ebola. Minisitiri w'ubuzima muri Republika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kugeza tariki ya 23 Gicurasi abakekwaho kwandura icyorezo cya Ebola bari bageze kuri 904. Barimo abagera ku 101 byamaze kwemezwa bidasubirwaho ko banduye banduye, naho abapfuye bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo bagera kuri 220 nkuko duherutse kuba twabitangaza. Iyi ministeri yatangaje ko abapfuye barimo 88 bo muri Mongwalu, naho 69 bo muri Rwampala na 48 bo mu mujyi wa Bunia, hose mu ntara ya Ituri. Urumva ko ni mu ntara iri mu majyaruguru y'iki gihugu cya Kongo. Yego, muri Rubero abarwanyi 20 bishyikirije ku bushake muri gahunda ya PPDDRC cyangwa se ni PDDRCS ikasuho muri gace ka Kasuho ni mute tware Rubero nyine. Urabizi ko hari gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare n'abari umutwe witwaje intwaro izwi nka PDDRCS. Biravuga ko rero Kasuho abajya kuri 20 ba joininze. Ubwo ntago twasobanuriwe ibyari byo, niba ari wazarendo niba ari buhe bwoko ntago twabimenye. Ariko Ikalembe muri Masisi abantu bakomeje gupfa na Kalonge impunge nyiri zose Igikuba cyacitse. Imaremo ku munsi w'ejo imirwano yiriwe ica ibintu kuva amasaha y'igitondo bwarinze bwira bakirasana ntituramenya ngo biragana he. Ubonye ko umutarama atigeze aboneka cyane. Tumusabe nyaboneka yigaragaze anashimangire ibyifatwa rya Ihula yo muri groupe ya Kisimba muri teritwari ya Warikare. Bivuga ko FARDC yigaruriye. Kuva ku cyumweru amakuru ntabwo arayatumara ipfa niko nabivuga. Yego, ubwo rero reka tunyarukire hakurya y'inyanja ngari naho turebera hamwe ikiri gutangazwayo. Perezida Donald Trump atanze itegeko rikomeye. Yes, Perezida Donald Trump utajya ripfana yategetse ko abari mu biganiro n'igihugu cya Iran ko bagomba kwitonda. Yagize ati yatangaje ko yategetse ko abari mu biganiro n'igihugu cya Iran ko bagomba kwitonda kugirana nayo amasezerano. Trump avuga ko ku ruhande avuga ko buri ruhande rugomba kubanza gufata umwanya wo kwemeranya n'ibiyakubiyemo. Urumva ko Trump muri kwagugenda genza ukuntu intambara ngari ko yarangira arimo arakiramo akantu ko kuvuga ngo ariko mwitonde ntago bipfa kurangira gutyo gusa. Ikigo cyangwa se ikinyamakuru gikomeye cyane cya BBC yanditse ko amasezerano ari kuganirwaho ashobora kuba arimo agahenge k'iminsi igera kuri 60. Urumva na amezi 2 gufungura inzira y'umuhora wa Hormuz no kongera kuganira kuri gahunda ya nuclear. Bivuga ko Iran yari igeze ku kigero cya 80% bajya kuyirasa. Urumva ko nyine ni ya masezerano n'ubundi. Mu butumwa kize ku rukuta rwa True Social, Donald Trump ku biganiro bigeze heza, ariko yavuze ko ibiganiro bigeze heza kuri buri ruhande, ariko rugomba gufata umwanzuro wasuzumwe cyane. Bivuga ko we arifuza ko akantu kose kabanza kuba kasuzumwa ariko ibiganiro bigeze heza. So impande zombi yaba Amerika na Iran zemeje ko ingingo nyinshi zaganiriweho zikigera zikizera ko vuba cyane aya masezerano azaba yagezweho.
yego urumva impande zombi yaba Amerika na Iran zemeje ko ingingo nyinshi zaganiriweho ndetse zikizera ko vuba aha cyangwa se vuba cyane amasezerano aza kuba yagezweho. Nabonye umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Rubio ushinzwe ububanyi n'amahanga ejo ku munsi w'ejo ubwo yari Delhi yego yabwiye abanyamakuru ko hari ingingo zikomeye zigomba kuganirwaho kugira ngo mu by'ukuri bafungura inzira ya Hormuz hanyuma babone mu by'ukuri kuganira ku bijyanye n'ingufu za nucleaire. Ubwo rero Amerika ivuga ko Iran itagomba gutunga intwaro za nucleaire mu gihe Iran yo yemeza ko izo itunze zigamije gukoreshwa mu buryo bwiza bwo guteza imbere abaturage. Mu gihe intambara ya Amerika na Iran ikomeje kubica bigacika yatangiye kuva tariki 28 Gashyantare 2026 urumva ko bimaze hafi amezi 4. Yego. Hanyuma reka turebera hamwe inkuru yindi ya nyuma tugana ku musozo. Mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 24 Gicurasi ikigo cy'Ubushinwa gishinzwe iby'isanzure cyateye indi ntambwe ikomeye cyane ubwo cyoherezaga mu isanzure icyogajuru cya Shenzhou -23 gitwaye abahanga mu by'isanzure bagera kuri 3. Abastronauts bagera kuri 3. Yego bivugwa neza ko urugendo rwanditse amateka kuko rurimo umwe muri aba bahanga ugiye kumara umwaka wose mu isanzure arabarya ikinyaboneka. Iyi kaba ari intambwe ikomeye y'iki gihugu mu kwitegura ingendo zigana ku kwezi ziteganyijwe mu mwaka 2030. Icyo cyogajuru cyahagurukiye mu kigo cya Jiuquan Satellite Launch Center giherereye mu butayu bwa Gobi mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubushinwa ku isaha ya 5:08 z'ijoro ku isaha ya Beijing. Cyazamuwe mu kirere n'igice cyo hasi kikigurutsa ku butaka cyangwa se kigihagurutsa ku butaka cyitwa Long March 2FY23. Iki cyogajuru cyerekeje kuri station y'ibyogajuru mu isanzure y'Ubushinwa aho byari biteganyijwe ko gihura kikifatanya nayo mu gihe gito cy'amasaha 3 n'igice nyuma yo kuva ku butaka. Itsinda ry'abastronauts riyobowe na Zhu Yangzu umuhanga mu bya tekinike ari nawe wabaye uwa mbere mu by'ukuri muri uru rwego wahawe inshingano zo kuyobora urugendo. Rero nubwo yari asanzwe yarakoze urugendo rwa Shenzhou -16 abandi bari kumwe na we ni Zhang Ziwane umupilote w'iki cyogajuru wari ugiye bwa mbere mu isanzure na Lai Ka-ying umugore w'umuhanga cyane ufite ubushobozi n'inshingano mu gukurikirana ibikoresho n'ubushakashatsi. Leta ya Lai yanditse amateka yo kuba astronaut wa mbere ukomoka mu gace ka Hong Kong ugiye mu isanzure. Intego y'umukuru y'urugendo rero ni ugusimbura itsinda rya bagenzi babo mu isanzure muri Shenzhou 21 bari bamaze igihe muri station y'ibyogajuru mu isanzure. Aba bashya bafite inshingano zo gukomeza gukora ubushakashatsi bwimbitse mu bya siyanse n'ikoranabuhanga, gusohoka mu cyogajuru bikazenguruka mu isanzure, kwimura imizigo no gushyiraho ibikoresho bishya ku cyogajuru. By'umwihariko rero umwe muri aba batatu azamara umwaka wose kuri iyi station mu gihe abandi babiri biteganyijwe ko bazagaruka ku isi nyuma y'amezi 6 nk'uko bisanzwe. Ubwo rero mu by'ukuri mu bijyanye na tekinike iki cyogajuru cya Shenzhou 23 cyongerewe ubushobozi cyane ugereranyije n'ibyabanje kuko gifite ubwo kugarukana ku isi imizigo irenga ibiro 100 n'umwanya wacyo utwara ibintu ukaba warongerewe inshuro 3. Nubwo urugendo rwagenze neza abahanga baruteguye bagaragaje ko mu by'ukuri bahanganye n'imbogamizi zikomeye zirimo kwirinda imyanda yo mu isanzure irimo n'ibisigazwa bimwe n'ibyogajuru ikizwi nka space debris ishobora kugonga icyogajuru. Indi mbogamizi ikomeye nijyanye n'imitekerereze n'imihindagurikire y'umubiri ku muntu ugiye kumara yo mwaka wose mu buzima butarimo rukuruzi y'isi. Icyakora bemeza ko bafashe ingamba zo kumukurikirana umunsi ku wundi. Hanyuma urugendo rukaba rufite igisobanuro gikomeye cyane ku bihe biri imbere mu bushakashatsi mu isanzure kugira ngo mu by'ukuri
kugira umuntu ushobora kumarayo umwaka wose bigamije kwiga uburyo umubiri wa muntu wakwihanganira bihagije igihe kirekire. Hanyuma rero ni imyiteguro ikomeye ku ruhande rw'Ubushinwa mbere y'uko bwohereje abantu gukandagira ku kwezi, bikazanafasha mu rugendo cyangwa se mu ngendo zo mu gihe kizaza zigana ku yindi mibumbe nka Mars. Si ibyo se reka twabashimira cyane. Twabashimira cyane abakomeje kudutega amatwi. Rwose ni abantu b'agaciro cyane, tubaye ikaze ku bindi biganiro byacu biri imbere, tubabwira ngo hasta la vista. Bahahe baronke, katubwira ko rwose tugiye gutegura n'andi makuru kandi bagomba kuba banogerwa nayo mu kanya gato kari imbere.